हामबाय जत मेडिया रखनो तिनी 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुमलायमानि कारण हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिलटि साका आबो जों थांनाय चौमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रखनो कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक्ति सानाय हनै जों लोको रखनो कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिख हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो
chini Greater Tipraland ni प्रस्ताव तिसाजाखा ताई abono 25 तारिख go hangkai abo bill pass ngai thangkha abo jotoni ko bai support bai majority people ni majority je MDC rok ni support bai khlai abo bill pass ngai thangkha boni yagulo jengnoka kabang ma media rogo jemon amra bangalai rok abono birodita khaye borok সাংবাদিক সম্মেলন খাইখা borok kabang ma bikop misil khlaikha abono karibo jengnoka IPF tirok bahaino Greater Tipraland no birod khlai gonda sarawa je misil khlaimani jengnoka jeng aboni pratibado abono kebengoi jeng tini o jagao tabo bikop jeng bahaino khlailani thangi tongo tamni bagai hingke jeng theinani raji tongo tabo phano chini Greater Tipraland no jeng abono kasurunani reglak jeng jasakapana Greater Tipraland no jeng success khlai chini dofano phiok nai hnai jeng semai tangai kilo nongkhorjak aboni bagino jeng tabo wati pante hiyawoi tinini hai salo jeng aboni pratibad khlai chini khadumani misil jeng khlai tonglai tabo abo 16 mandai Polinpurni boro roksimna abo joto ya je manjak sak jeng kaisa abo chini je khadumani phunuknani bagai jeng abo যখন আমরা বাঙালি রক প্রতিবাদ খাইখা বংনি যে ইউটিউব নো খাহাংখাইনো जों আবনি তাইনজিনো ন जों যতনো আসুক লাইয়ে কক্সাব লাইখা 7 তারিখ জুলাই 2021 नि साल जों কাইসা বিক্ষোভ মিছিল খালাইয়াই হनै ओंखाय आबो जों वानसुक लाइमानि कुनो कायसा जागाओ 16 मान्दे Polinpurni bisingo kalaima jagao khlainani himani subida jaga korini bagai जों tini oro khumulungni o syndicate ma khlaijakya ang Sunacharan Debbarma Tipramo thani by chairman